achang chuan thon thu a thil thleng mak tak tak thin ti a hianin atak nge a thil thleng te hi an mak zok changa tam thin tuna poi shedon chung thil mak atak nge a thleng te mak si atak nge ni si ang chi kha kan thlir haule ang kumsang khat chakwa somkwa pathum July ni som pathum thole zinga ni a nurse pakhat Sharon Dempsey hi Mahari Hubert Hospital hallway a man mo takina kal he hospital hi downtown Nashville Tennessee mi ani hetia man mo taka kalpa hian akal pel dam do in room tin chu a enzela a chan chu adam lo pakhat lo bo reng mai azong le me kani hallway to pathlenga room hnung beran en chu alo om nge andam lo bo ve zia chu lo oma aming chu Mildred Lanchester ani a pi Mildred hi kumsom ruk pa komi ni indam lo dang room lo phiat me kani he amun phia vel hi custodian mi lo lak ve to pani a nurse Sharon po alut wata thatakin enge hetai ti awati a Mildred chuan ron enin a kati tur kati aron ti maya chuat lo ti fa hi Mildred ti tur ani lo shim shim ni ni liam ta khandam do ina admit ani a apuma na tawanga ni a pumna mai hi ani lawa ama hi chiang lo em a arwaya tuna po hei a chian lo na chu alang reng mai a chungten nurse le doctor te an shil dan chuan Mildred hian a hun tam zok chumi in ti fainan in hlo in hun a man thin thuan shila tuna po damlo ni chungin room lo ti fai me ka a hun kal tole tun po shat pulve noi mai ni in alang Mildred hi a chemakin a boy de utlat avang hian ngaihtuah na em a khoya mo na te lo thok le dai china lo chet swal pal te pom theya khung be top mai du na pon nei china ma se ti luina han khung top mai chu Mildred hi a thin ma se minem le zoi em mai nel tak mai ani a ani na dik tak an za sak awang hian thok tu te po hian alo bo zeu po in zongzel phot mayang kan en uluk bik mai don nia an ti ni a tuna po Mildred Hinner Sharon hian mun phia hi da daila kalang le ti in a room lama pan pui da a Mildred po in that takin a zui ve mai ni aliama Sharon po ati dan ngai te in around le a Mildred room atlenga alo omlo le ngei Sharon ni pon boy thla ka ti ve em a rang taka kalina zong tran le ta an om na floor a en chua ko feka a mutalo abula tanga en chale veka uluk zokin room a po closet chungte supply area te thlengina ena uluk takin en vek ma se a mutamya alo mai Sharon po boy chanta nurse le doctor dang te po apan wata Mildred yan mula wazot kwala damdo in floor tinin Mildred yo omlo tian sheta ma se tu manan mulau tu mana omna an shelo damdoi ina how to te laman shil wata nasa tagin damdoi in chung le po dan zongta Sharon po kal kwala zong ve reng midang zong ve how te bula po chuan mun nok deuh lek lai te kal ro bal ati chu ati fai mai zelania ti ina shil kwala ma se andamdoi in hi anila he hi andamdoi in tak tak chu ni a chong som pakhat ani a alian em boxi bal lai deuh angalang ringot po chu tam takani Mildred hi mu a har sana chan tur pakhat ala om le a hedam do in hian security camera an nei lo han enlet mai dan tur om lo da kar khat vel lai an zona an mu tak lawa chon a then phei chuan kan mu to don lo yang lo ti man to ma se thil theng thar ngai mo om deuh pakhat aron om thara nurse Sharonin Mildred ti ka zena bia a achung te bula about thu lo shil turin ati a chan chu tun thleng a om lo mu lo ani hi ani thei to lo ma se Sharonin akazina shil hian akazin hian lok revak lawa darkar khat velek liam ta khan karon kala receptionist khan achuak to lo ti sia damdo in systema chuak to angina langani lo ti achua to chuan zong vak ma sian mudon lo rengani ma se Saroni ro chuan makati a Mildred kha chuak turala ni lo ala chalo lutuk ama aboy mai khani lo apum na poladam lo dam lo ani a chuak turala ni lo agazenero chuan a chua to awanga a hole mai tholo soisi Saroni po tlan vatin receptionist lamapan vata Mildred discharge ani le ni lo en vat receptionist po in an en le a alo ni ngei Mildred a chuak to
check out alo in ti kul sharoni hian athil hriat hi makati em zia lo ti le tura shelo tuk vera dakin namdo in bona ena ti le tura ngaihtuah adak wanga kartla nuai mua ngaihtuah thut Mildred kharil rubuai dewin receptionist panin engtin mu alo in chhuati ranga alo in discharge tir thayanga pona achuak mayanga ala chiang silawa karte hian lo suta se engemo tak kan ti wadangai ani ti ngaihtuah chu police kan kawangai ni ti in ti chona call wata damno ina police tele search dog uifing te pon ron lang wata ui pakhat chuan Mildred rima shefata pon chhuana kongka lampanin pona achuak ta hewang hian Mildred khan damdo in chhuah san nge yani rinani officer de chan damdo in le che evel chu na sat takin an zonga helicopter hial mangin achunga thlok renga mi engmo zatin an zonga ma se tu man Mildred an mulau asul nu po an mulau ma se kar ni do na liam ta ni lai ni July ni somni pariatani Mildred ti bawa tangani som pathum na security guard pakhat hi in sakna muna kal kuala leya kwa mua azaw vaklawa ma se fit nga vela thukani pipe na turani akolai avabi chu athokok thei achan chu Mildred mu thilni dan chu Mildred bawni khan abuai huwa housekeeper intify tu alani ni ina inchia room chwasanin na athoka engemo chen chu damdo ina akal kwal velta maktak main damdo ina mi tu man an lawa even lem lawa omna floor po akal san hialani ama hoi homina nelom pa ngai takin mi te chu pel zela tu man engma an soilo engemo chen kal kwalin achuk chawa stepa te kala to pa chuan in sakna mun athlengta masi atan chuan in sakna mun ani lawa mun bal mai ti fai ngai ani thingle plastic te baltin renga oma chuan atifai chanta bal akhon khom cheuto atifai nual to anung lama avakal le atop lam ni in akolaya musilawa atlatani chuan Mildred hi aril rukim lo lai le abuai lai lo ni boknen atlak na lai hi akil kwa lai ani atlak pal chu har sa tur takani akom kil dewa wa omani he hi mak anti nuwa po tlak pal thayani lawanti ma se heta hian azuk tlak na hian aron chhuwa tuma aron hamna novel te chu an muve thaw boknen aril rubai thlak tak setani helai muna atlak hian hanthi ngal na mai ani don lautia chianga mase zong tu te po khanan han zong renga Mildred aroi khan aw na chang alo shelawani nge yang khamun tot si thim sia om lai khan ina boitel tela heta hian om topa ni engemo sat tu mana ti an shelova athi thlengina tani chuan thil pakhat chu Mildred khan damdo in kha achwa san lo shim in sakna mun alo omna kha chu omna damdo in chung chong chomna ni Mildred hi engtin mo chawa he floor hi siam that me kani kha kwa khana tla mi ten damdo in anzon po khan helai hian zonga kwa hi an hoilo thung anzon lai po khan reng don ma se mi tan pui tura awna chang kha she silova ngoi renga wang khan mu ani dalawani vo inni thleng hian Mildred khatinge damdo in system khan chuak to discharge alan theile an shet hiam lo mi then khachon system anti palani angan tia ni lo pon khol boy velani an ringa ma se engkim hirin danani police ui Mildred rim shia damdo in po na chuak ta dai te kha enge ziani ang shia theyani to lo anwa Mildred chung te hian omna damdo in te hi $1 million som pathum choi turin an ti an khinga ma se anwa keisi an paile ani January ni sompa ni kumsang kha chakwa somruk palizana ni Police Sergeant Neil Jensen hi Los Angeles County, California apartment tiro te police officer dang tenen an luta an lut chia hi bora ka lumpupa arim chele Sergeant Johnson le midang te hian herim ron chuan hian shia achan chu thutlenga mi papa khata ruang lo omin a troi chan to ni angari mana le he building nei tu pa hian police te hi aron kawani in lo ave tu dang ten he in atangarim chia ron chuak thin complain thin lo ni police an ron kala an huta chia mishing thi lo omani he pa hi in nei tu lo tu hi ani nge yarin oma ani hi kum som thum pariat mi Eugene Meadows sani he apartment hi ni rukliam ta lek khana ron lo a om thar chia
heng laia hian mi tharani na thar aron zoma a omna changada kariat tlana nia helai mun hi ama ngei po hian heng laia hian mi tu ma alashiat arin kherlo Sergeant Johnson le officer dangte chuan Eugene arwang chuan en chiang vel ta a thilpa ni an she thei Eugene hi athina arei ve deuh to ni thum tala liam to angalo thure ve to ni chuan atu khuma silaya ka na hliama omboka mase Sergeant Johnson an a in velan en kwal hi amma kati a ina hian boina omlawa a fel thlap ruk na sul nu omlawa lu ruk na le inti boina nu ma omlo baka in nei tupa khan in rim chia an complaina kalatum khan a in hi a in loka a chhunga tangin chuan atuk ver po hi a in khara in lok vek boka a omzia chu Eugene hi thani ta se an ka plum phota kongka pui ber cha bi hi an nei ti na ni a kongka hi double kilo kani hetiang ani chuan Eugene hi a hria ti na nge a thi hian a cha bi laksak mase Eugene hi aron thar chawani sia aron kalna la a hlasia ngai ro thia ma har sa mase tha alo ni lo theya mani intilumani thei mase mani intilum ni ta se hei po hi ani theilo na laia ombok achan chu silai an hu theilo silai omlo intilum ni se abul maya silai turani a in puma an zonga an mulo Sergeant Johnson le atim te hian maganti an buai le athi dan turi an ngaihtuah na samaya to pa chuan ruang hi coroner bula autopsy turin an thon taringota a result ta chana thazok an nei theyan be se mase coroner in Eugene taksa autopsy an endik po in thila maktel tel achan chu coroner hian silai mu a pudei lo alu mai ni lo ataksa danga po mulo silai mulu na omma se atlang lo miawa akole lama omlova amu chu ataksa la turani atukhuma ka na omsia silai mu amulo mai hian ni lo coroner hian thil magdang pahniala mu a atukhum vel thau silai mu alu na bulvela hian alu ruwa hian calcium rich an tiang helo neya he in thla chon thil ni thinin luru saklai bik an nei thina mase sakbik mase ake ol sambik thungani he hi chu apian puini in alanga mase helai bul chia hi a hliam na ni awangina chinchia phot chana dangle chu ako chung apum chunga ena alo sen atir jan coroner hian ako chung rong hi angai poimo vaklo mase athi chan tur danga zonga amu thei si lo hi apum pui rong makati de uhleka alet le a engemo angai tu a police befat Sergeant Johnson bula chuan a ina vakal ula ti in thil pakhata soya inwa mu hlo chuan chu chuan engki ma soi fi ang adita Sergeant Johnson te chu an vakal fata an zonga coroner in zong ro u ati tak chu an vazong muta chuan athi chan an lo rindan chu lo ni lo na samai Eugene khatha ani lova aluwa ka ani lova ama a intilum lo bok tu manan kaplo ama po in kaplo coroner in ako chung sen mu khan Eugene hi carbon monoxide poisoning wangin athi ani angati a he khu hian ko chung ati sen vek theimia wani police an vakal khan a hitar kha alo lik tian va mu a khata tang khan carbon monoxide gas khulo takharon chuak chara rim nei si lo aru kami thattu gas lo takani Eugene thi dan chu mu ani ta carbon monoxide poisoning in athi ani le aluwa kwa hi thil dang da yani le gas a hipnem lut tuka wanga thutlenga Eugene ani khoshelova khan gas khana thluak alo volunteer vaka chuan calcium rich atukhum anei apian puilu ru saklai mase ke ulsam lai aneya khan athluak vung kha aron puak chuak ta a akwak dan zong nen khan silaya ka ang takin alantir mayalo ni kumsang khatsakwa samkwa pariat ni puilai tlailamani a kumsam rukpalimi Klaus Smith hi Dublin Airport Ireland International Terminal a kalmeka engwange moni hetia kallai hian azam ema fuina thlona a chuana an thlona tur hi athadon lo tletina sia terminal topa a gate amu phei chuan ril ru boy tak zet lo thona nin sa Klaus hi thlona chuan nuam tilauchi lauchi hi ni ve shima mase thlona chuan ma hetia lo vak ang hi chu nei ngai lem lo tun hi chu dang tlat
a chuan na tur chuang ve tur te an mu chu panic attack anei lo chau ka hlauthawng sia thil dik lo om do na niang ka thlok lo mai do na muni le tiril ruwa mase adinga thona alua hun to alu ve mai ngai a in nema a thave kang ka hlau mai mai ani are watanga ti a hlau thon na ero are pha lova a puma tangin hlau na hi a in thamani ber mase alu ta a thua an thlok chanta darkar khata vel liama an thlok meka iris tui pui chunga an thlok meka close po tuk ver bula thua a ena amoi ema a hoi kwala a chuan pui te po ha dam takin an thua chanchin bu ten chiara a then an lo ti ti a thil thalo thleng do ni na lang lo mase close ril ru hi anuam thei chuang lo thlo na hi tum wat se zo wat se du ber mase an thoko ko ka in beng da tum zela atir chona zia a minute som panga vela liam chon a thoka har sat tan le chin midanga ena thokan har sat ve em thlona borak hi diklawa moni le ti in a hoi kwala mase tu ma buayen omlo close chi ani a thlan chana a malam le hnung lama buton seka adin huna thalo zel a tholei theilo a oma tot lut tuk to peni ke tek ka nei do na niang ti in ti thei ka nei to lawa ti ril ru a jacket a phela a in phel thola passenger dang pon close hi an ron en shik chana engma chuan la soi ri lo a hoi kwala a oma tot na salu tuk to he anxiety ani lawang heart attack ka nei do na niang ati a chan chu a om dan hi diklawani a ma ai le ti na thalo to a sherwai to a abul vela mi te auri puitu tur auri sia ama ta na puitu tur au sakri aloni flight attendant ron kalfata doctor in omem ativak close apo ni khoshelo topin a om chep he thlona thil thalo thleng tur ka ti kha adikani hi ti na in ngai tu ama se a ngai tu a thui ma in athim veka ni khoshelovin om ta close a lo thon na kha a chan ve chu lo dik ngei tu na heart attack aneya thlona a buai na chu nei ngei mai mase kha thlona a chuang ta kha adam na tur anun na chan na tur lo ni jok a chan chu he thlona hian doctor heart specialist somli lai international cardiology conference kal te fekalo phur chuan lungdam doi thar an lapuan zar lo mi pui lei theila ni lo thar thalut tuk mai chu kolan lo la om hlau zui close and heart attack aneya flight attendant in doctor in ome man ti khan mi somli te khan an ban an lo phara an zinga pakhat ron tlan fatin close hi dam doi thar chu ron pita a anun na chan anita ni